Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kawai Kerel ke Bakarpang, ke Bakit yaki nososnong jong ke jela Manipur, bat ke jela Arunachal Pradesh, kabami na Madgaon Railway Station Goa, hakaba, dan ru ki nososnong jong ke jela Meghalaya, ki Bakiulang hakani Kerel. Kabadai banwan sa Guwahati Railway Station. Kala sa kawang mau, haki priyo ki bamla benito kat bakadang ya lenti na kejela Bihar. Banwan bo ikinong sosnong sa Guwahati Railway Station. Kat kong kejeto away samla kasi ubakio lang hakani Kerel. Kajing sa kawang kalaja haka arpsan trek mentaw bana jemang arajar arpo. Haka por kumbahan riyo beje menstep. Uniu samla ulai to bagani Kerel kalami na Goa haka arpoi trek mentaw bana jemang arajar arpo. Kabalaya lengba ya kejela Maharashtra bat Madhya Pradesh, hendai andapoy ya kejela Bihar, kala sakawang mau, hadin baki basyong hapo kani Kerel, kim syam la ailat ikibriyo ki batmu, ban kiu lang hakani kejuk Kerel. Shushu ulai turu bah kajing sakawang mau, om syam ladan menu-menu, ba mensaw, hendai light no tang kajing julor ki yet, kawai ni ki compartment jang kani Kerel. Dang haka arpulai trek mutabna jemang arhajar arpo kumbak hendai pongot kinok sosnong, jong kejela Meghalaya, ki bawan pai da Kerel ke Bakarpang, na Haryana kila syak pentot haki beriau ondala poy ke jela Bihar, ki ba syurung jubor hapo kani Kerel. Ini train kami inyo beje, kami train kami inyo beje, aku iterai, mesti palai, dan nangsu bisa cross nak kawai ka, bisa kawai ka state. Tolong ni poy siya biya ng Maharashtra ang hamda kanal sanskrit pa kamalong mani nga biya ng Maharashtra tingyan na Maharashtra kay siya sa MP yes no ito Maria Patulman niya sa MP sa MP pa isa kan tiubreo kanya Bhopal karon ka to kaway ka station sige kintiu na yang nang supat Bhopal nang supat na Bhopal pa isa yakin sa kirikilan jong nakaray jong kilay na Uttarakhand gumto ta isaya na ito tingi sa poy kin sa po Bihar ken tingi sa poy na Bihar ano sa West Bengal sa West Bengal sa mentas delivery dan itu dia ingin ada di juga sama untuk Bihar kan minin ipoy po Bihar and then afternoon time untuk ipoy po Bihar ako kunto tinga apoy po Bihar Rapor kini ki long janni kumto te rim tu sa ngin station pa tingi ong yakhang makhang no na kani ka dingkhang gan namar ba ngila debi pa ka to ka po sam kumto bagi yarong ju ngila yakhang pa ngila yakhang no kini ki dingkhang ngila yakhang no kini ki dingkhang ye kumto da te dan ki bre kumto ki bada ong ki ba one kumto ban ong ngi ba play ba sha ki bakindrong namar ba na ki di family member kumta tingi ong ki ba ngila ban sa ban kindrong ba namar ba Long kani ka reserve naman ta jungi molong kani ka special train naman ta jungi plus sa kawairu kamle test kamle tingin na ada bagin saru ikiam bagin ro napa terin dorin tu pagila yu kila ya penbor ban play tu ta tingi kam sa ban play tempo kani ka train jungi ru kala kadang talang ka ayat kala nang yan tu tarin ka sa ko yang highway station saharim tu ke janmir ru ona damir ru tu kilan sarastai dan kini kinong Bihar kinang station kumto ta tengi hantu kapon nilaya ya tengi nang yapri ding khang kumto tekida kili kini ding kini tengi ong le nodi kumto te kisamya beli kamya kan ha sira kilaya ya la kaya din ta tadi nang tu pan nilaya ya tengi ya ba te kasi ding kala nang ya jam kumto tadi pa kumto minister kilan dio baje kumto padam te nilaya ikan long idan ni we ba salang ba salang ni kadu kompartmen jong adi laki kumto ya la dio laki lah sebenarnya tu tengah ngalakin dia tipu atau mengenang lekai mobile lah jong kanya ko di cara jong tengah ba yo sokentan ba yo ingai yo sokentan ba sawamau kumto tu tengah yo ingai ba yo sokentan ba sawamau kumto kan hari ngapan masuk nong kumta tengah bagi labu jimut dia katu temu beroam masuk nong kumta pan ngong kang jingkang mo yo di siapa bagi kawang mau kumto Lapak kang jikang lapak kang sini ki. Kang jikang tengah expose po nang hial si sapo. Dumi ka coach dumi tengah hial sapo tengah ngarang on ki baro amsam sedan tai long mi bat tai kulung pat itu biasa ngadan di hangit. Dang la kai itu tengah dengan pekapa. Harim tu tengah on ngong yang long mi na ka to ka kasong mga nyok kang sini na mar long ba ya kawang mau tu mo
Kilong mila alami wud tengah lamut hai tipor ngamut khangin di khangir nama bi long isudan nang ting di khangir ba long dakayit semua tengah mut bang ngamut persim ki itu di khangir tengah khang tu di khang ka ba dera kanar kini an dakaten hai tipor i bang ngamut le wan long ka wan bi mau dei hai ti yesai la pa chen tama long ni kamen tau pan ni kamdan momen tau datang tu jadi waktu tu gila khang lo gila kendit lo ba ro tu gila khang lu kindaro kini ka dikhang kini ka dikhang ya baro jeng ka ni ka kau sini gila khang lu kindaro amsan tambah hari nang tu pas kidanya kawang mau yang kidanya kawang mau kita ka iyo malong sam jai age dapat kini nama gila khang lu dikhang ya baro amsan kita kidanya sama kawang mau hari nang tu pas katrin ka asat no katrin saya no kan katrin. Okey, kapal dah kau mau. Benar dia mentau kata dia kau mau. Kamdan bawa mentau tu. Saya ngira penting hari untuk pas dalam layak katrin jadi untuk hari untuk apa yang akan next station dengan kenal dah next station tu ketisha kumtai katakan next station kan tahatai namar bagi saya abang untuk katakan next station dan satu waktu bagi lang apa yang katakan next station tinggi bagi dan dipulis sudah untuk tinggi lang lah ngolong singan je lah tinggi layak beli kita ke jingkang ten tinggi layak beli kita jingkang dari itu tinggal lagi komplain terpulir. So terpulir lawan lah cek kan, lah cek lo baru, so lah sendur sini kita kabalah. Sebab kemudian tangga kau jadi kalau si kawang mau, juga sampai kesini kawang mau lepas kita sini beriau, kan? So lah sendur lah investigate baik kan, lah pet baik ya, betul? So lah sendur lah you, tinggal ada komplain kan terpulir apa Bihar, kalau kita station bagian. Ngasuh baniru nomor balong kiwi kita punya tanang wanam ini untuk kita tang punya banwan selong nasalong yakir bagi nong husian lam nasalong elit government kan aina strict regulation dah selong elit kina aina di dana betul betul